Ebyenjenda byashanyarira harugudo rwa Old Toro mu rurembo rwa Hoima, opolisi rukuraza umuriro hamwe n'abantu babana bacungura ibintu by'abantu bwanyuma y'umuriro kubarukaho ahishomero rya Hoima Mosque Primary School. Umuriro gwatangire mu kicenge cy'abana barukuraramu kandi gwa leta wo kwihanika kw'emitima mu bashubuza barukora umuriro kapsi eziri hihi n'ishomero. Twari umuriro ni gucumbuka ashomero rya Town Mosque niko abantu agomba nyingi tukijana twirukanga agoja ngo misha n'amaduka tukijana twirukanga twakwate bitwatana kubishoza heru around more than 20 lookups. Yeah, so niko tuli Ebintu by'abana byinji byaba umuyonga konke kirungi tine magara g'omwana wena agahwerekera. Kwasire dormitories area esomero lya town model primary school kandi mobilizing the police wangu yaija na fire fighting equipment ne byoma kandi baje bazimya omuro guno mugwire gusaho umwana wena atungira obuhuta baite bintu bisisikaire amiza kubashika yo police kuyija yari tunyuma bashika omuza dormitories konka amaduko misho mweti bashikamu nati njero kurebera nato mwiko misho buri mundi gwacira omusiringi mweti bashikamu. Abashubuzi binja barukora hihi n'ishomereri bateganisa ubwo murogu. So muro gubaire ni gwokia dormitories kandi omwika gubaire ni gwijo mu maduka. So abasubuzi bateguire bintu byaba bihamu. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.